منذر صالح خودی پروژه گل سوریه ج بلژیکا ج باجار بروکسل لگل منه برز منذر صالح بخیراتی بری چند روزان تا گفته بود که احمد الشرع سروک سوری و ماهر الاسد برای سروک برای سوری بشار الاسد جویانه کنگی جویانه لکو جویانه بحثت شكرنا؟ هلا بالتاكيد انه السيد يعني احمد الشرع بگمان برس احمد الشرع بو سروک سوریه لسر چارچوبه که نف دولتی لدسپی کامل ملانه که سربازی هبو لپشره چاره سر که نف دولتی بو هات دانان و یا سای نف دولتی جی هبو السلطه الان وتشتكي آسایی کو تشتكي آسایی بو بارتا بحث سوريا كنترول بك ليه همو زانياري بشكل مباشر مع حكومه دمشق الان همو زانياري نگشنا من ليه هندك دبشن كو قلتو بيش هندنا برا بشار اسد وحكومة النهضة داكو او لانجرين وين لسوريا هنا بين باراستن بكمان برز منذ الصالح هفديتنا احمد الشرع وماهر الاسد معلومات زانيارين نعم معلومات بلي زانيارين قبل لقاء السيد الرئيس احمد الشرع بلي جفينا احمد شرع وماهر اسد وحتى انا هاجي ماهر اسد دمشقية لشامية ونشوة وقفتقوين جديد هنا كرن الثاني بعد بشار الاسد منصور عزام او هفديتن كداري بيك هاتي مخصص جاري كدن بزانب في دمشق في عفور لا دمشق لعفور هات نكرن تاني هردو جيفيانا يعني كاسي كدن بوان رهبو يا اكيد في هناك اطراف اخرى بل لان نديجي هبونا بيجمان يعني نهار ماهر الاسد للشاميه نعم بله باشا تدبيجيد نافبرا احمد الشرع وبشار الاسد دانوستاندن هنا اكيد بله بيجمان منصور عزام بدا البريا منصور عزام برياوي دانوستاندن ده هنا كرن كو اوجي اكش آلي كارم بشار اسد ووزير بري درب سوريا لشامي بو وبشار جعفري لموسكو وبعثيان دنشي ديوان دانوستاندن بشار بنتنانت او دانوستاندن ديگل حسد نكرن ل فروکخانه روسیان بشار جعفر جي تدا بجدار بو بحثيان بريا نها لبروسيس سياسية سوريا دا بجدارن والدربيوينين لا ينعكس سلبا على البلاد وأبجي تشتك نارينية لسرولات سوريا وهم هي بخوازن كو همو برزقريك بسلامتي بين شخص كرن وافشك بيت دانان بيجي قال لك بالكشش بركو حركسي حطونا مراق ذكر كماهر الاسد لكدريه قال لك تقول ايرانيه لعراقيه لروسيا لهذا بيجي كل الشاميه وباحمد الشرع راجي ده هفدي تناندايا بالتاكيد بگمان هناك تسويه دوليه سازانا که نف دولتی هيا لسر کاروبارن سوریه لسر داخل سوریه رژیم سوریه دکاری کو برگریه بک و حفیمان نویشی دکاری برگریه لبکن لی چهار سر او بو کو بشار اسد با آسانی در بکبل سوریه و پشره کسی که پراگماتیکی بیت سر دستالاته کو نوینراتی همو آلیام که کوشینها احمد شرع لی یکو احمد شرح دانایی وکو سروک انجمنک سربازی نگل لی لدو فیچنده سزال سر سوری هات نکرن او که تشتکی باش بو او تشتکی باش لسوریه چه بوی او برهنان کل سوریه دهنه کرن و دهنه کرن تشتک باشه وتنانات رنجا افروجي او ركفتنين هاتنا كرين لسر انرجي رنجا دسبنجين اسد جيتي دابن بريز منذر صالح قوتك كمزن يا عسكري يا ماهر الاسد هند لسوريا هي طبيعي تشتك آسایه بله هيا بله بزانينا حكومته وبهوانجي ديجل حكومته هيا لدمشق ولباكور وشرات سوريا وللساحل وزارة براوانية ده جه بقرن
بالتاكيد بشار الاسد هو اول من اطلق بگمان بشار اسد یکمین کس بود که دست به دوینان سپاه بریان های سوریه کری و پشت گوت کده سپاه پیشگر چه بگتن لی حتی نهاجی پلاناوی نهاد بوجه کرن و هندک خال هنه کو ند ناصراون پیوست امراست خو جخل کرا بیجن پیوست نتوین گرتی چاودریا باردوخی بکن و خالن رکفتنا امریکا جی بهنه جبجه کرن و آشتوایی دیگل اسرائیلی هبه کوه به همو دیگل برشواندین سوریه دی گونجه و امریکا دی بیجتن کو سایکس بیکو دوباره نابه آنکو اگر اف تشتنين جبجه كرن و نتوين قرتي بشارنا بدي من المنشد هفديتنين دا أستن بلندا دنابرا إسرائيل وسوريا ده هنا راست لقاءات مباشرة جفينين راست باشش عليك سوري كي بشتاري وان هفديتنان دبا وأو هفديتن كداري تشي دبن أنا كشفت سابقا عن لقاءات كثيرة يعني برينا من باسي جفينان كير ومن قالك شروفر سار كرنا لكن الإسرائيليين وضعوا شروط إسرائيليان مرجن خوا إخسنا رو بشتيكو أو بن بيكارين للدجي دروس هاتين كرن وان قوتبكو أو جفينان دقال رجيمانو ناكن او دخازن دقال رجيما كفن جفينان بكتن و في چندش وكركو رجيما بيشي زيادة تر بهت باراستن هست بيشم كو برز سروك شرح براستا خو دقال اسرائيليان جفيايا وركفتن دقال واجو كريا لي بشتيوه بيويستا سوری بچنه تل ابیب و لوی داره رکفتن واجب کن بارم احمد شرح بیرا خال به چند جدی که تین اسرائیلی چونه شامه نعم بله على عدة مستويات بله آستین جدا يعني جدا سر آستین امنی يعني جي مثلا جي اوفيس سرك وزير اسرائيل العسكري لسر آست لشکری امنی سیاسی حتى الاقتصاد تنان لسر آست باشا تبر آبوریجی حسين بلندين سوري چونه تل ابيب اسرائيلي بالتأكيد بله بگومان أنا أقر لك بأن 12 مسؤول سوري من النظام دوازده برپرسن سوری لرژیم پیشی و رژیم هاشی چونه اسرائیلی تو آگاداری گلک تشتانی يعني گلک سر الجمتان از و ها تیدگیم مواجد زانی بو براستی بره لی سبب چیه مثلا دهاتا چاوره کرن که دو حکومت سوری اسیرین هسده هزین سوریا دموکراتیک سربس بردانا هسده جی اسیرین حکومت سربس بردانا لی حکومت سوری اسیرین جن این شروانین یپجه آزاد نکرن لو کدرین او شروانین جنین یپجه چما آزاد نکرن هلا بالتاكيد هناك انا ما اقول نساء اليابان هن نساء سوريات اصلا بيجم كواو جنن شربانات بيجم كواو جنن سورين او هاتنا قرتن جبر او فوزا كوتشبوي وكون زانن باكور روشالات سوريا هسه ان كور بريا خواسر باوای که دموکراتی و روجاوایی راهنان تعداد نکردن او لپیش دمشق و شام منه او بگلک پنگاوا پیش شامی کفتنه جالی ایدئولوژی و لبرجی پیوسته دام دزگهن امنی ینکو اف جنگت بون کنها رژیم کنو هاتیه پیوسته دوچونه بوام که شخصیت احمد شرح او پراگماتیا ویکی هی وصاد خوازه که هندک تیارن سیاسی وی قبول نکن از نهاد زانم جوین چبونه لدمشق لشامه با آماده یا نرده امریکی و کردجی لجورندن دا آماده بون دروزشی هر واسه علویشی دا آماده بون بهذا اللغة ولكن التفاهم لأف تجهشتنا پیوسته بردوام لشامه چه ببنه لباکر روشالات سوریه او جنین که ده زندانان پروسه سیاسی هشتا نگشت یا لحف گهشتنه لسروه چنده
گهشت آسیب چنده کو باس لپیکدادان دیر زوری بکن سروک استخبارات خلکی دیر زوریه و گتوبه جان دکه دیگل لان عراقی دیگل لان کردی هندک مترسی هنک و فهمو پروسه بهنه پیشل کردن و دو باره گرشی چه بن لیاسی بی خوازم کو خلک سوریه بزانه کو قناقه جنگت پراندیا و همو زندانی بهنه آزاد کردن حسد هزین سوریا دموکراتیک و حکومت سوریه لسر چل هف ناکن شوف الامريكان اوضحوا رؤيتهم انه حيعيفوا امریکان به زلالی گوتن کو او ده سوریا بجهلن سوريا هو والفرنسي و روسی و فرانسی هاتن نوا دانستاندنان روسی و فرانسیان گروپین در به دولت ناخازن او گروپین مجاهدین در به ولات هاتن نوا سوریه پشتی کو سزا سپاندن بسر سپای دا کو لانه مو سوريين اصلا يعني شو بيشتكوا ساعتنا راكرين لسر سباي سزاين سر جروبين دركي رانا بويا حلوا محل ودخازن كو اف جروبين دركي جسوريا در كابن بارا من شهر سر بهيد لسوريا من رئيس هيا بو همو وين كل ده صلاتي هنا لبهيد فيا سويدا وبكره شلت سوريا بكابنا بن دسالات وان لگوری نرینا وان بله گلک سپاس منظر صالح خودی پروژه گل سوریه ج بلژیکا ج بازار بروکسل